Kecengsi kardam kadu kawe Karbi 2.0 YouTube channel long kilangara do ana fans tamil pen pinis tamil nali tuma fanili West Karbi Anglong pen kapiklang pon avre warsai putak sinan khan pechini ponik po kona na pu sabi cases se doma kai planning ji koson mala so details labang kai ke so nali tum non la so video long si thek pon long ekpo nali tum la so YouTube channel subscribe kelang pun subscribe igon video nali tum share pon igon tani non pathek pen West Karbi Anglong pen kapiklang pon avre warsai putak le lang polonang lapen chethan polonang Tane non pathek pen chithan ponlonang Samson Singh Ingti College lapen affiliated to Assam University Silchar POPS Baithalangso District West Karbi Anglong pen kapiklang pon awareng warsai aputhak le nali tum screen along thek monlong exi laso college da established pon labang ke 1999 aning kansi publish pon lapen pin number nali tum thek longji 782450 pin number lapen advertisement number mate reference number na litum la screen along thek pon long exi lapen la so advertisement dak publish pon labang ke 23 February 2025 arne se publish pon iglo lapen screen along na litum dak thek long ji advertisement application along with completed biodata and testimonials from SSLC owners are invited by mails to Samson Singh Ingti 2022 @gmail.com within 5 days of publication of the advertisement for filling up the following post. Listening hang abang phi tum nali tum jong si jognon example nali tum biodata mate nali tum details labang ke senang ji nali tum la email long sa senang po mate gmail along nali tum la screen along thek pon long exi Samson Singh Ingti 2022 @gmail.com la so gmail long sa nali tum details labang ke senang po la last date labang ke 5 days with ki pipon laso advertisement da kapiklang pon labang ke 23 February 2025 pulo tangte 23 24 25 26 27 28 and si last date la so prang nali tum jong si claim dun jining hang la pen jog dun jining hang pulte jog dun ek tamelo 11 puthon non bang apus le lang polo nang ki cheng si apus nali tum dak theklong ji assistance professor apans tame department labang ke history lapen apus labang ke isido lapen kachar leng deng kenang ji labang ke candidate must latest UGC norms and must have the clear net lapen slate mate SLET la complete nang po lapen age limit labang ke according to KAAC mate Karbi Anglong Autonomous Council diphu regulation in the regard lapen age limit la kapre ka son labang ke Karbi Anglong Autonomous Council pen koson ma kapathik pon la so teng lo lapen ka char leng deng kinang ji labang ke nalitum net lai hui clear nang po jolalo lapen number 2 library afans tame dag isian apusto lapen librarian lapen department labang ke library apus isido ka char leng deng siverlo lapen age limit kadu ka details labang ke Karbi Anglong Autonomous Council pen ka anma ki pipon la swateng lapen number 3 along do tulang library assistance afan sameda isian apusto lapen department labang ke nalitum theglong po library department lapen ka charlie ang deng BA mate bilep mate library an unang po lapen details kapre ka son labang ke Karbi Anglong Autonomous Council pen kapang dakpon ateng 11 puthot do thula only short listened candidate will be called for the interview by mail lang litum jongse nalitum undun pulotangte melahin pens nalitum pans tamenang pachini popusi dak ketok pon lo lapen kapachini pon labang ke dak president secretary governing body Samson Singh Ingti College sahin pensi pachini pon iglo apus bang ke ong okali dak ke thom an nalitum thek pon longje kithom ando kichengsi apusamen assistance professor afans tame department labang ki story lo apusta isido kachar leng deng nalitum dak lang ponego lapenason thak puthot do thulang librarian afans tame mate department labang ki library lo apusta isido kachar leng deng kon se nangsima latanalitum thek ponong po lason thada number 3 long library assistance afans tame isian ki pipondo lapen department labang ki library lapen inut apartment ki pipondo lapen ke char leng deng nalitum dak pe lang ponego lapen age limit kadu ka labang ke
KACC mate Karbi Anglong Autonomous Council pen kapang dak pona ting rules and regulation bangke la sorting si alang litum stame ladak pipon iglo la sinali tom jong si apply pule prabjin pen apply go nali tum biodata la bangke daki pipon Samsung Sing inti 2022@gmail.com na su gmail online nali tum details bangelo egon la pen last date la bangke nali tum dak thelong ji la so advertisement publish pon dak 23 February 2025 23 pule 24 25 26 27 28 an last date do la sinali tum prabjin pen jogdon egon la pen adim la bangke nali tum jong si hodak humri daim pulote POPS la bangke boi thelang solo district West Karbi Anglong Assam la pen college chairman la bangke Samsung Sing Inti college nali tum modak te bok terai tum la bangke chini ponek po la se video nali tum lang misen plus share egon la pen so YouTube channel sta nali tum subscribe egon la se pinia video la bangke online ton poring nang do mi thak me kadu ka ve Karbi 2.0 YouTube channel long kelangara do an fan sta me nilin pen kardom